Ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Skupili smo 10 od 10 clan chest i da počnemo. Ovdje imam 2 chesta, ovdje ništa posebno. Ovako, bla 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 bla. Koristio sam ovaj dek sam skupljao. Ajmo da krenemo na clan chest. Dobro. 2 bomb towera. Dobro, već epic, to je loše. Ja, ništa. Šta je ovo? Kakav glupav chest. Aj, ovaj moj drug. Vidite ga, Nikola koliko je skupio. 60,5, ja 56,5. Laza 32. Ovaj Marko 24,5. Stvarno da nismo mogli da dobijemo legendary. Meni ne treba, ali njemu da dečko nema nijednu legendary, a 60,5. Stvarno. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav.